Pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu WoW levelovanja, pa da nastavimo. Sada da uzmemo ovaj quest. Mi smo napustili sve one ostale questove zašto je bio neki bug pa i nismo mogli da završimo. Samo da napomenemo, nemojte da radite questove u Goldshiru pošto je većina njih ubagovana. Da. Pa smo prešli u Westfall pa da nastavimo. Samo da napomenem, mi ćemo prekidati kako hodamo na neke velike razdaljne, to ćemo prekidati, isjeći u videu pa da džabe se ne dosađujete. Jedan kranak. Evo, nabili smo level 10. Da, 10. level smo nabili. Taman da izaberem šta ću biti. Ja ću biti Beastmaster i... Ja ću biti Discipline Priest. Dobro. Ajde, šta mi trebamo uraditi? Trebamo ubiti Hogger. Da. Nema nam Hogera. Evo je ovdje ima neki quest. Da. Izgleda da je neko ubio Hogera prije nas. Izgleda. Hajde da predam ovo pa... Trebamo ići u Westfall. Hajde da ubijemo ovu svinju, tamo na putu. Ja se moram istrenirati da mogu da dobijem peta. Ovako. Hajde da predamo questove. Uzmi ova dva questa, Hot on Trail Murloc and River Clan. Dobro. Samo. Ima i prvi quest. Dobro. Stisni po dva. Ne mogu, ti si stisnuo sama. Ništa. A vidi ova napadene.
Izgleda da quest ne radi. Da, mnogo questova je ubagovana, zato što je ovo privatni server. Hoćeš duel, ja? Može duel. To je tako glupo što imaš apsurd. Disciplin priš čini čuda. Vidjet ćemo kasnije. Hoće. Nema ništa, najbolje da se vratimo u Goldshire i da se strenira. Da. Samo ja ne znam gdje je moj trener. Znam ja gdje. Aha, evo, našao sam ga. Evo, ja sam se istrenirao. Ja idem da nađem nekog peta. Ajde. Evo taman ovdje krme. Hajde vamo do mene. Gdje si? Evo me vamo, dolazim. Novi pet. Da. Sada ljudi, završit ćemo i ovu epizodu. Nabili smo 12 level, istrenirali se i nabili smo, dobio sam peta i doviđenja.